Bishop George Bagamuhunda okurwa kushabazire okureba ngo bakundisa abana babo kanisa nobu abeka yabalya yanga ho Andrew aisha balya yanga owabireho omunyishengero wa Kabale municipality kusharamo okombeka kanisa y'abana. Amina. Omwizina eryatatayirwe neryo mwana neryo mwolifera. Amina. Bishop kisha nakubuza najanti abana kubutwagisire ka family ngutiko utiroko iwe chorati chimurateka teke so my lord bishop icyo twateka tekire twaza kanisa ya St Andrews Butare Chogera district n'Ubushenyi aba batanduka umurimo gukureba ngo bashakara project ekoze kureba ngo yanja kutahiza kanisa Marahanga munonga bwa project ya Mothers Union eyitorekerire kandi bwa hati eyitubarire okushakara miliyoni 3 Simarahanga munonga abwo buhereza Simarahanga munonga abwa support zimbe kine amaduko misho amaduka mukaga kandi kindi nyuma amajuko imigo kuraramo na project ya Mothers Union ahabwa Chogera kandi bagendere kora project eji ngwe yambe entasa yekanisa kanisa essentially depending abakristaayo akatemere akushoroza abantu nibo bamwe bwe mwamwe ne project nkeji eri kureberwaje eri kurgamwe entasya ne yamba abakristaayo umanya go sente zona guma kuzirebera omumikono y'abakristaayo numba mu entasya yanyu nke kanisa kibaretera okugumizamo aba okora ebi nebindi bantu bajaguza ekiro cha Mariam abo TV West ndi Senyomo Gideon na Joba Poli.